kitabu 12 babu 8 darsu en kam mulakhasul fiqh ne yewta en fi ankihatil kuffar fi jombugol fi resingol worbe heferaɓe ma fi jombugol rewɓe heferaɓe. al muradu ko fanda bil kuffari heferaɓe ahlul kitabi ko yimɓe defte ɓen al yahuda en nasara wa ghayrihim e ko hinaɓen ɗon kal majus hono rewoɓe koode e nange wal wathaniyin e rewoɓe sanam. wal muradu ko fanda ma yuqirruna ko konko ɓe qirriti alayhi e dow muɗum min ankihatihim immorde e dewle maɓɓe e dese maɓɓe law aslamu hay so tawi woni ɓe silmi aw tarafa'u ma ɓe ɓantike ilayna faade e meɗen haala kufurihim e alhaali keferankaku maɓɓe ngu. fa nikahul kuffari desal keferankaku ngu hukmuhu ñawore mum nde hukmu nikahil muslimin ko ñawore dewle julɓe ɓen fissi hati ka sellugol tawi koyo sellu kono ñawre islamu wiiri noon hani waɗirde. wa wuqu'i talaq e yangol ngol e cergal wa zuhari e nandintingol wal ila'i e wondugol wa wujubi nafqati e waɗɗagol dépensugol wal qasmi e sendugol ñalaɗe ɗen. wa yuharrimu hino harmi alayhim e dow maɓɓe minan nasa'i morde sonnaɓen ma yaharmu konko harmi alal muslimina e dow julɓe ɓen. fakad jaa gomɗi ari fil qur'anil karim ka alqur'anare teddunde idafatul mar'atu takkugol sonnajo on ilal kafira faade kefero o fi qawli ta'ala ka Allah dalɗo wamra'atuhu e ɓeygu makko hammalatal hatabi rondotonoɗo cermalle hibbaka lawol nelaɗo wamra'atu fir'auna e ɓeygu fir'auna o fa adafatil mar'atu ay sonnajo on ay debbo on kadi takkidama ilal kafiri faade kefero o. wal idafatu takkidirgol ngol tagtadi hino ñaawa zawjiyatun wonde ɗum ko ɓeygu yagal sahihatun sellungal ko sabu qur'an no rekonis ko ɓeygu woni. qala sheikhul islam ibnu taymiyatu rahimahullah as-sawabu ko hawri wondi kon e sawaba anna ankihatahum ko wonde no dese maɓɓe al muharramata harmuɗe ɗen fil islam ko islam haraman hara hiɗe harmi kadi mutlaqan furay ida lam yaslumu so tawi woni ɓe silmali. uqibu ko yoɓe lette alayha e hoore ɗen ɗon dewle wa in aslamu hay si ɓe silmi ufiya lahum ɓe yaafe ɓe terte an ha fi majje li adami sabu wasigol itiqaduhum fiɓugol maɓɓe taharimi ha harmugol majje. wa amma sihhatu amma ko silli kon wal fasade e ko boni kon fasawabu sawaba on annaha no ɗen dewle sahiyatun ko selluɗe min wajihni immorde bangal go fasidatun ko ɗe bonɗe min wajihni immorde bangal go kadi. fa in urida si tawi dewle ɗen fande torama bi sihhati ko selli ibahatu tasarruf hara hino dagi firlisagol ɗum ɗon. fa innama yubahu lahum andu ko daganniɓe andu ko dagorantaɓe bi shartil islam ko sabu tabutugol sartiji dina ɗin. wa in urida so tawi woni fanditarama nufuduhu si ingol dewgal ngal wa tarattabu e jokkidirgol ahkamu zawjiya ñawre residirgol ngol alayhi e hoore muɗum min husulil halli hara ko sabu fiitun yo heɓo dagingol sonnajo on fi gorko ko bihi e muɗum lil mutlaqi fi on accutuɗo salasal laabi tati tawi dewgal ngal ko fandora ko fi daginalngol on gorko accutunoɗo laabi tati. wa wuqu'i talaqi e yanugol cergal fihi e muɗum wa subuti e tabintingol al ihsani cangagol ngol bihi e muɗum fi tuyonu debbo woni jom mbaɗo ma gorko woni jom mbaɗo fa sahihun ɓe wi ara hino selli. wa min ahkam no jeeya e ñawoje ankihatul kuffar resingol heferaɓen annahum no kamɓe yuqirruna hiɓe qirriti ala fasidi ha e dow bonugol desal ngal bi shartain sabu sartiji ɗiɗi. ashartul awwal sarti aɗa noon ida tagadu so tawi woni ɓe fiɓi si hataha sellugol dewgal ngal fi shar'ihim ka sariya maɓɓe wa ma la ya'taqiduna e konko tata ɓe fiɓa hilluhu dagagol muɗum la yuqirruna ɓe qirritaki alay e hoori ɗum li annahu sabu ɗum laysa min dinim jeyaka e dina maɓɓe kam. ashartu thani sarti ɗimmo on alla yata rafa'u ko nde ɓe ɓantata fiyake maɓɓen ilayna ɓe adda faade men fa in tarafa'u si ɓe ɓanti
lam nuqirruhum haray en ñiɓintaɓe en tabintintaɓe ala e hore ɗum li qawli ta'ala wanihkum sikoni ñawir baynum hakkunde maɓɓe bima anzalallah kon kala jeppini fa ida tagadu si tawi tum ɓe fiɓi sihhata nikahihim sellugol dewle maɓɓe ɗen fi shar'ihim ka sharia maɓɓe walam yatarafa'u ɓe ɓantali ɓe addi ko ɗum woni ñawore nden ilayna faade meɗen lam na'tarid ko ɗum woni haray en konsidirta en naɓata haqqille meɗen ɗen lahum wonande ɓe bidalil sabu dallinorgo annabiya wonde annabaji allah sallallahu alaihi wasallam akhadha al jizya o ƴettuno luutiɗi min majus immorde majusi hijira walam ya'tarad alayhim o weɓitano e maɓɓe fi an kiyatim e dewle maɓɓe ɗen ma ilmihi wondude e andugol mo kanko nelaɗon hum kamɓe yastabihuna heɓe daginayno haramahum ko harmani ɓe kon wa aslama silmi khalqun kathirun tagu ɗuɗu ngu fi zamani nabi e nder jamane laɗo sallallahu alaihi wasallam fa garra mo ñiɓini ɓe ala an kiyatim e dow dewle ko ɓe wonduno kon walam yakshif o huncano itti an kayfiyati ha gayi hi kono noon ɗe dewle haɓɓirano wa in atawna si ɓe ari en qabla aqdi nikahim ko adi ɓe humude dewle maɓɓe ɗen agadnahu haray ko yen humuɗe ala hukumi dinina e ñawre dina men kam bi ijabi ka jabagol wigol mi nani mi jaɓi mi weltori wa qubul e ka jaɓugol wa waliyin e ka waɗugol wali wa shahiday e waɗugol seede ɓe ɗiɗi adli nunɗuɓe min hara ko jeyaɓe men ngal talala dal wa in hakamta sa ñaway fa ko mi ñawa baynam hakkunde maɓɓe bil qisti no nunɗiri ko islam no woni ko nunɗi amma in atawna amma si ɓe ari en mbaɗa aqdi nikahi ɓawo fiɓugol dewle ɗen fima baynam konko feƴi hakkunde maɓɓe faynanano enen lana atarid en yurnitotako en tefata li kayfiyati sudurihi kono ɗen dewle humira wa kadhalika kono ni kadi ida aslama zawjani si woni residirɓe ɓen ɗiɗo silmi ala nikahin e hoore dewgal faynanano enen lana atarid en taskotako li kayfiyati sudurihi ko honno ngal ɗon dewgal woniri wata waffuru e hunnugol timmugol shuruti sartiji maggal on fima sabaga e konko feƴƴuno adi ɓe silmude lakin nana koni tun enen nanzuru ko dareten taskoɗen fiye muɗum waqutu tarafi ko waqutu ko leer ka fiyake maɓɓe on ɓanta hewtina en aw waqatma fewndo hewti fewndo waɗi islamum silmugol maɓɓe ngol fen kanat silatika azzawjatu ɓeygu ngon to baaho hino dagi fi hadal waqtu e on ɗon waqtu li adamil mawani sabu wasegol kala sakkotoɗi ash-shar'iyya sariya yankoji ɗin aqarra ɓe ñiɓine ala nikahihima e dow dewle maɓɓe ɗen li anna ibtida'i nikah sabu noon no fuɗɗagol desangal hina idin on tuma la mani'a tawi haɗayɗi ala min e muɗum fala mani'a haray haɗayɗi ala min istidamatihi fala mani'a haray haɗore ala nganto ala min istidamati immorde dumingol ngal dewgal ɗon terto wa in kanat silatika zawja e residirgol ngol fi hadal waqtu on waqtu alladi on tarafa'a mo fiyake maɓɓe on ɓanta hewtina en aw aslama fihi ma ɓe silmi e mum la yubahu tawi tagotako ibtida al igdi fuɗɗagol humugol dewgal ngal lahu wonande on ɗon gorko alayha e hoore sonnajo on e hoore dewgal ngal furriga haray koyo sendidire baynoma hakkunde maɓɓe li anna man u sabu noon sakkagol ibtida o fuɗɗagol al igdi humugol dewgal ngal yamnaw ɗum ɗon kadi sakkoto min istidamati e dumagol maggal wa in kana silatika al muhru tenge alladi on summiya laha innanaɗo debbo on fi haalil kufuri ka fewndo keferan ka ko sahihan ko selluɗum akhadatu haray ko yo jaɓu tenge on li annahu sabu on ɗon tenge wajaba woni ko waɗɗori lianna sabu on tenge ɗon wajaba waɗɗike bil igdi sabu humugol dewgal ngal wala mania ella ala kana laatike e wala mania ella ala min istifa'iha immorde hunnugol on ɗon tenge lahu wonande gorko wayn kana hay so tawi woni dewgal ngal laatike masalan e wayn kana hay so laatike e tenge on fasidan ko bonɗo kal khamri wano beere wal khinzir ma ɗum tew kose fen kana so laatike kanko sonnajo on qabadatu hari o jaɓino tenge on fakadi istaqarra aray gomɗi ko ɗum woni o ñiɓini dewgal ngal walaysa laha haray alanamo gayruhu ko hina ɗum li annaha sabu kanko qabadatu o lannino jaɓude ɗum bi hukumi shirki ka ñawore shirko ton fa bari at haray o dandinike e zimmata
e dande man huwa alayhi ommo o woni e jungo muɗum minhu immorde e dewgal ngal wali anna fi ta'arrudi e sabu woni e nder weɓutugol lahu wonande on ɗo gorko mashaqqatun tampere wa tanfirin e raɗagol mo anil islam ittamo islam fa yufa anhu haray ko yafeteɗo terte kama ufiya wono yafirano ano gayrihi gay ko hinamo min al amali an gayri gay ko hina ɗum ɗo min al amali immorde gollel alkufuriya keferankakuji wa illam takun stayni non debbon lataki kat kabadatil muhura hara gomɗi o jaɓali hara gomɗi o jaɓi tengon tawi o lataki wonde o jaɓi teng alfasida bonɗon fa innahu haray kanko yufradu laha ko yo farlane muhurul misli tenge ko sifa makko hana tengede kapiji dagiɗi wa in kanat stayni o latike non kat kabadat gomɗi o jaɓino ba'dal muhur yoga e tenge alfasidi bonɗo on walam taqbud o jaɓal bi gabiyat baqiyatahu ko heddi ko e mum fa innahu haray kanko yajibu laha waɗɗanike mo tastul baaqi fukkugol ko hedditi kon min muhuril misli fa innahu kon yajibu laha no waɗɗanimo qistul baaqi eɓɓugol ko hedditi kon min muhuril misli immorde e tenge ko yeru makko hana tengede wa illam yusamma laha hay si tawi woni innanaka mo muhuran tenge aslan furay fa inna wara kanko yufradu laha wa illam yusamma laha si tawi noon wi'anaka mo maharan tenge aslan furay o meeɗaka tengede fa innahu haray koni yufradu laha ko yo farlane muhura misli tenge yeru makko ko hana waɗanede li khuluwi nikah sabu weddagol desangal min tasmiyatil muhur immorde innegol jammitegol tenge o wa ida aslama si silmi azzawjani resindiri ɓe ɓen ɗiɗo ma ande wotere mbi an talfasande ɓe wowlidata bil islam konngol islam ngol dafatan wahidatan nde wotere fa inna masi koni yabqiyani koye ɓe heddine koye ɓe acce koye ɓe terte ala nikahihima e dow desal maɓɓe ngal lenna sabu koni lam yujad tawaka min huma e maɓɓe ikhtilafu dinin lutodirgol dina arɓe fof ko ɓe dina wota ɓe onno kefeeri wotungo wa in aslama si silmi noon zawjun modibbo kitabi e zawjun ɓeygu kitabiyatun windodaɗo mi mana yimɓe defte bi mana si tawi noon woni silmi e modibbo alyahuda ma annasarajo walam taslim hiya hara kanko debbo on kañum o silmali baqiya ko ɓe heddo ala nikahima e dow desal maɓɓe ngal li anna lil muslim sabu no wodani julɗon mo mari droit an yatazawaja nde jombata alkitabiyata alyahuda e nasara ibtida'an ila ka fuɗɗode fastadamatuhu haray ko yo duumin dewgal ngal li nikahiha sabu desal makko ko desi kon resi kon oɗo sonnajo min babin awla fastadamatu ko duumagol makko li nikahiha e desgol oɗo sonnajo min babi awla haray woni e dambugal ɓurgal handude ko in aslamat si tawi no woni silmi kafiratan debbo kefeero tata kafiri woni e ley koyɗe gorko kefeero qabla dukhuli ko adi natodede batalan nikah haray dewgal ngal boni few li gawli taala sabu dalal allah fala tarji'una taw ruttuɓe kamɓe sonnaɓe julɓe ɓen ilal kuffar la hunna hillu lam wala hum yahilluna lahunna walaysa la haray kadi latanaki mo shay'un hay hunde min al muhuri morde tange lima ji'il furqatu sabu argol cergal ngal min qabliha min qibaliha hella makko ko hella makko cergal iwri wa in aslama si silmi noon zawjun modibbo ghayru kitabiyatin har wona al yahuda ma an nasarajo qabla dukhuli ko adi o natudude e ɓeygu makko mo jombuno ka dewgal kefirankaku ko adi ɓe natudude e suudu batalan nikah haray desangal boni li qawlihi ta'ala sabu dalal allah wala tumsiku ton jogitu bisamil kawafir wala haray noon no wodani sonnajo nisful muhri feccere tenge lima ji'il furqati sabu ardugol cergal ngal min qibali hella gorko on in aslama so tawi woni silmi ahadu zawjani goto e rosindiri ɓe ɓenɗe ɗo gayral kitabayni hara wona alyahudajo wona annasarajo aw aslamat ma silmi kafiratan kefero tata kafine ley koyɗe gorko kefero ba'da dukhuli ko ɓaawo naato dama e suudu waqafa al amru haray koye fiyake ɗen darne ala inqida'il idda
ha edda on timma. Fa in aslama al akhara seediti ɗon kadi silmi fiya nder edda on daman nikah haray koye desal ngal duumo. Wa illam yaslim so tawi woni o yasilmal fiya nder edda on tabayyana ɓangi annan nikah haray wonde no desal ngal qad in fasakha aray ngal ɗum boni mundu aslama al awwal ila ka arano on silmuno. Wa man aslama kala silmuɗo tahtahu tawa hino ley koyɗe makko bi mana mo jombi akthara min arba'a ko ɓuri ɗuɗude e nayo. Wa aslamna ta non ɓen kadi fof silmi aw kunna ma ɓe laato kitabiyatin ko ɓe alyahuda ma nasara haray konno warrata ikhtara ko yusufu minhum e maɓɓe arba'an sonnaɓe nayo waccita hedditiɓen. Li anna Qais bunil Haris sabu no oɗo aslama o silmuno tatahu tawi no sengo ley koyɗe makko samana niswa sonnaɓe jeetato himo jombi enen ɗi ronki jombugol ɗiɗo tato oɗo no jombuno jeetato ɓawo silmi fa qala ɓen